bijeh mata dengai anemu tua wasidi ayah ku bijeh mata kadang anu tanyo pisah betua ayah lam doa gata kadang anu tanyo pisah betua ayah lam doa gata ikut perintah Allah dan Nabi perkara keji benda kerja ikut perintah Allah dan Nabi perkara keji benda kerja sesama insan bong hati bertolong mulung sayang waringan kaum janjung syedara sesama insan bong hati bertolong mulung sayang waringan kaum janjung syedara dengai anemu tua wasidi ayah ku bijeh mata dengai anemu tua wasidi ayah ku bijeh mata kadang anu tanyo pisah betua ayah lam doa gata kadang anu tanyo pisah betua ayah lam doa gata ude bagayana umpama lempang makin si urang hodangan gata ude bagayana umpama lempang makin si urang hodangan gata besana langgai anak dan jadi bumo sayang waringan kaum janjung syedara besalah langkai anak dan jadi bumo sayang waringan kaum janjung syedara waringan kaum janjung syedara tu
tujuh tun anu nuyu sembayang menan sinahai bang nuyu puasa karena anunya amanah Tuhan. Hai bang begat nejaga. Hai bang begat nejaga. Beban raya bacun nebar hoblang baan agam niu gula maraga bene jo cangkoi serta parang sayang didikan anak sayang ilmu anak. Wahai ummi abilon sayang anak netujang jalan agama intan disikula serta medagang mefok aturan hukum agama damai tanyo tawa baktungan yang